Iri ni itangazo rikomeye cyane ry'ibyemezo by'inama minisitiri yateranye ku munsi w'ejo iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Harimo imfungwa zabarariwe, harimo n'imyanya itandukanye cyangwa se impinduka zikomeye cyane zabaye umuyobozi bakuru w'igihugu cy'u Rwanda. Mbere gato yuko ngaruka kuri iryo tangazo, reka mbanze mbabwire ko mu buryo bwihutirwa biravuga ko Amerika yishe umusirikare wa Iran washakaga kwica Donald Trump. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko cyishe umuyobozi wari uyoboye umutwe w'ingabo za Iran zari ziri gutegura umugambi wo kwica Perezida Donald Trump. Byatangajwe kuwa kane Werurwe 2026 ubwo Minisiteri y'Intambara y'Amerika yatangazaga ko uyu mugambi wo kwica Trump watangiye gucurwa ubwo Amerika na Israel byafatanyaga mu kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Minisitiri w'Intambara wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Peter Hegseth yavuze ko bamenye uyu mugambi mbere bakawuburizamo. Ati umuyobozi wari uri gutegura kwica Perezida Donald Trump yahizwe ndetse aricwa. Iran yagerageje kwica Perezida Trump ariko birangiye Trump ari we usetse bwa nyuma. Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran yiciwe mu bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bagabye kuri Iran kuva ku 28 Gashyantare 2026 n'ubu bikigabwaho. Nyuma y'ibyo bitero Iran nayo kandi yagabye ibitero mu bihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwa hagati birimo Qatar, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Kuwait, Bahrain, Jordania, Arabia Saudite na Iraq. Imura ku ngabo z'Amerika zibarizwa mu bice bitandukanye. Iran kandi ikomeza kurasa muri Israel kugeza magingo ngaya. Ikaze rumwe amakuru yacu, reka mbabwire ko makuru ajyanye n'ibyemezo by'inama minisitiri. Mbabwire ko abantu bagera ku 1874 bafunguwe by'agateganyo ibigo bimwe na bimwe kandi bihabwa abayobozi bashya ibyemezo by'inama minisitiri. Inama yo minisitiri yateranye ku itariki ya 4 Werurwe 2026 iyobowe na Perezida Paul Kagame yemeje iteka rya minisitiri ryemeza ifunguro ry'agateganyo ku bantu 1874 bakatiwe n'inkiko. Iyi nama y'abaminisitiri kandi yateranye muri village Urugwiro, ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yemeje iteka rya perezida rigenga ikigo gishinzwe amashuri makuru ndetse hashyirwaho abayobozi bashya mu bigo bimwe na bimwe. Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kuri wa gatatu tariki ya 4 Werurwe 2026, inama y'abaminisitiri yateranye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko rigenga amatora, umushinga w'itegeko rigenga komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu, umushinga w'itegeko kandi ryerekeye ubucuruzi bw'umutungo koranabuhanga, umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu ivugururwa ry'amasezerano y'inguzanyo yo ku itariki ya 10 Ukuboza 2020 hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga kigamije guteza imbere ubuhinzi yerekeye inguzanyo z'inyongera iya mbere ndetse n'iya kabiri zigenewe gahunda y'ubufatanye bugamije gushyiraho amasoko rusange ahamye y'amatungo magufi yashyiriweho umukono i Kigali ku 24 Gashyantare 2026. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu ivugururwa ry'amasezerano y'inguzanyo ku itariki ya 17 Ukuboza 2021 hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga kigamije guteza imbere ubuhinzi yerekeye inguzanyo y'inyongera iya mbere n'iya kabiri zigenewe kandi umushinga wo kuhira ndetse no gucunga neza ibishanga bya Kayonza igice cya kabiri yashyiriweho umukono i Kigali ku 24 Gashyantare 2026. Inama minisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya minisitiri ryemeza ifungurwa ry'agateganyo ku bare 1874 bakatiwe n'inkiko. Iteka rya minisitiri kandi ryerekeye uburyo bw'imicungire y'imari n'umutungo bya leta. Iteka rya perezida rigenga ikigo gishinzwe amashuri makuru. Iteka rya minisitiri w'intebe rigena imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo y'ikigo gishinzwe amashuri makuru. Iteka rya minisitiri w'intebe rishyiraho stati yihariye igenga abakozi b'urwego rushinzwe ubutasi ku mari leta. Iteka rya minisitiri kandi ryerekeye umutungo bwite mu by'inganda, ingano y'ingwate itangwa ku ihagarikwa ry'ibicuruzwa bikekwaho kuba ibyiganano n'amafaranga yishyurwa kuri serivisi zerekeye umutungo bwite mu by'ubwenge. Iteka rya minisitiri rigena uburyo bw'ikusanya n'isaranganya y'ibihembo n'ibindi byavuye mu gukoresha ibikomoka ku bihangano, uburenganzira bw'abahanzi n'uburenganzira bushamikiyeho. Inama y'abaminisitiri yemeje politiki, ingamba na porogaramu zikurikira: politiki yo gukumira ndetse no guhana iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba ndetse no gutera inkunga ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi, itangwa ry'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri, amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Plana Cortola de Vorvoz SA
yerekeye itizwa ry'ubutaka bwa leta kugira ngo bukorerweho ibikorwa byerekeye uruganda rw'inyama z'inka mu rwuri rwa Gako mu karere ka Bugesera. Amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Bahawus International Rwanda Limited yerekeye guteza imbere imiturire, ikodeshwa ry'ubutaka bwa leta buri mu mutungo bwite kugira ngo bukorerweho ibikorwa by'ishoramari na Kivu Waterfront Limited. Inama y'abaminisitiri yemeje kandi abasabiye guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda bakurikira: Bwana Henrik Nelson, ambasaderi wa Sweden mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali; Bwana Tinyiko George Hilungwane, ambasaderi wa Repubulika ya Afurika y'Epfo mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali; Bwana Juan Humberto Matias Pino, ambasaderi wa Repubulika ya Cuba mu Rwanda, afite icyicaro i Kampala mu gihugu cya Uganda. Inama minisitiri kandi yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: Banki Nkuru y'u Rwanda, inama y'ubuyobozi Bwana Mukete Diko Jacob ugize inama y'ubuyobozi, Madame Dushimire Alice ugize inama y'ubuyobozi, Bwana Nsengumuremyi Siridio ugize inama y'ubuyobozi, Madame Nabasha Judith ugize inama y'ubuyobozi, Bwana Mwizerwa Jean Claude ugize inama y'ubuyobozi, Dr Batamuriza Jennifer ugize inama y'ubuyobozi, Madame Muhongerwa Judith ugize inama y'ubuyobozi. Inama y'ubujurire ku mpunzi n'abasaba stati y'ubuhunzi, Madame Mukabagwiza Eda Perezida, Bwana Rusanganwa Jean Damascene Perezida, Madame Mukanyundo Patricie ugize inama y'ubujurire, Madame Nyirinkwaya Immaculée ugize inama y'ubujurire, Bwana Rudasingwa Joseph ugize inama y'ubujurire. Hanyuma kandi Bwana Mukama Auguste ugize inama y'ubujurire, Bwana Ndabirora Kalindo Jean Damascene umwanditsi. Minisiteri y'ubutetsi bw'igihugu Minaloc, Bwana Ingabire Jean Claude umuyobozi mukuru ushinzwe igenamigambi ikurikirana n'isuzumabikorwa, Madame Mukobwa Justine ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga NCPD, Madame Uwimanimpaye Jeanne d'Arc umuhuzabikorwa w'ikigo ngororamuco cya Gitagata, Bwana Bizimana Silverien ni umuhuzabikorwa w'ikigo ngororamuco cya Ngarama. Minisiteri y'ibidukikije MOE, Dr Biraro Miraye ni umubitsi w'impapuro mpano z'ubutaka, Bwana Twizeyezu Jean Pierre ni umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka, Bwana Uwisenga Vedaste umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka, Madame Kanyamugenge Akimana Dorine umuyobozi w'ishami ry'ubugenzuzi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka. Urwego rushinzwe mine peteroli na gaze mu Rwanda RMB, Bwana Uwiduhaye Jean d'Amour umuyobozi ushinzwe ishami ry'ubushakashatsi bwa mine na peteroli na gaze mu Rwanda, Madamu Umuhorakeye Alice umuyobozi w'ishami rishinzwe gukurikirana ibikorwa by'ubucukuzi, Bwana Mandiragaba Ephraim n'umuyobozi w'ishami rishinzwe ubushakashatsi bw'amabuye y'agaciro, Madamu Kantengwa Catherine umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impushya n'ikoranabuhanga. Mu bindi rero nuko Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango amenyesheje inama minisitiri ko ibi bikurikira: ku itariki ya 8 Werurwe 2026 hazizizwa umunsi mpuzamahanga w'umugore. Kuva ku itariki ya 9 kandi kugeza ku itariki ya 19 Werurwe 2026 u Rwanda ruzitabira inama ngarukamwaka 70 ya Komisiyo y'Umuryango w'Abibumbye ishinzwe gusuzuma uko ihame ry'uburinganire n'iterambere ry'abagore bihagaze mu bihugu binyura mu nyamuryango. Minisitiri w'Ingabo yamenyesheje inama y'abaminisitiri gahunda y'ibikorwa bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage bizatangizwa ku itariki ya 9 Werurwe 2026 bikazamara ibyumweru bigera kuri 3. Iyi gahunda ngarukamwaka ikorwa ku bufatanye bw'inzego z'umutekano, ubuyobozi mu nzego z'ibanze n'abaturage. Minisitiri w'ikoranabuhanga mu tumanaho na innovation yamenyesheje inama minisitiri ko ku itariki ya 2 kugeza ku itariki ya 6 Kamena 2026 u Rwanda ruzakira inama mpuzamahanga ku mihindagurikire y'ikirere itegurwa n'umuryango mpuzamahanga witwa International Astronautical Federation IAF nk'uko byagiye bigaruka. Ngibyo rero ni itangazo ry'ibyemezo by'inama minisitiri yateranye ku munsi w'ejo iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Reka rero duhindure ingingo gato babwire ko mu makuru akomeza kugenda avugwa nuko abapfiri muri Iran barenze 1000. Turukiya igerwa amajanja, hanyuma rero intambara irakomeje muri rusange. Umunsi wa gatanu wikurikiranya ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Israel zarasanye n'iza Iran zikoresheje intwaro za rutura ziri ku bwato, indege zinyaruka, misile zihuta cyane ndetse na drone z'ubwiyahuzi. Amerika na Israel biri kurasa ku butaka bwa Iran, nayo kandi mu gusubiza ikarasa mu bihugu byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati birimo ibikorwa remezo by'abanyamerika nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Arabia Saudite, Qatar, Iraq, Bahrain ndetse na Kuwait.
ku itariki ya gatatu kandi Werurwe ibitero bya Iran byari byakaje umurego. Amerika yafashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo ambasade yayo muri Arabia Saudite, Liban ndetse na Kuwait. Isaba abanyamerika babiri mu bihugu biri kuraswa kubivamo bwangu bifashishije indege zitwara abagenzi. Ku nshuro ya mbere kuva intambara kandi yatangira ku itariki ya kane Werurwe, Iran yagerageje kandi kurasa misile muri Turkiya, ibi gihugu cya mbere cyo mu muryango NATO kigezwe amajanja, ariko ingabo zawo zayihanuriye mu kirere. Umuvugizi w'ibiro bya perezida wa Turkiya yitwa Fahrettin Altan yasobanuye ko imisile yaturutse muri Iran yambukiranya Iraq na Syria ihanurwa ubwo yari hafi y'intara ya Hatay iri mu majyepfo y'igihugu. Umuvugizi wa NATO yitwa Alison Hart yatangaje ko umuryango uhuje ibihugu byiyemeje gutabarana wamaganye imyitwarire igamije kwagurira iyi ntambara muri Turkiya, agaragaza ubushotoranyi budashobora kandi kwihanganirwa na gato. NATO iri kumwe n'abafatanyabikorwa barimo Turkiya mu gihe Iran ikomeje kugaba ibitero mu karere nta kuvangura. Ubwirinzi bwacu burakomeye impande zose, haba mu gukumira ibitero by'indege cyangwa se misile. Amerika na Israel kandi biri kwangiza bikomeye cyane ibirindiro bya Iran, byaba ibikorerwamo ubuyobozi bwa gisivile, ubw'igisirikare, ibikorwa remezo bitunganyirizwamo ingufu za nucleaire n'ubwato bw'intambara bukorera mu nyanja y'Ubuhinde. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ivuga ko kuva iyi ntambara yatangira ku 28 Gashyantare 2026 abantu barenga 1000 bamaze gupfira muri Iran. Mu bapfuye ku ikubitiro harimo abanyeshuri bagera ku 168 bo mu ishuri ribanza rya Minab. Imibare kandi yemejwe na Minisiteri y'Uburezi ya Iran yatumye kandi ingabo za Amerika na Israel zishinjwa kwibasira n'abasivili. Kuri wa kane wa 26 Minisitiri w'intambara wa Amerika yitwa Peter Gates yabwiye abanyamakuru ingabo zabo zitagambiriye kwica abasivili, ariko ko hari gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane ukuri ku cyateye urupfu rw'aba abanyeshuri mu gihugu cya Iran. Yagize ati birumvikana ko twebwe tutagambiriye abasivili, ariko turi kubikoraho iperereza. Minisitiri Gates yatangaje ko ubwato bwabo bugendera munsi y'amazi bwibije ubwato bw'intambara bwa Iran bwitiriwe General Qasem Soleimani wajyabaraga umutwe w'ingabo zidasanzwe za Iran. Gates yagaragaje ko kwibiza ubwato mu mazi ari intsinzi ya kabiri kuko bibaye nyuma y'imyaka 6 General Soleimani wabwitiriwe yishwe n'ingabo za Amerika. Umugaba mukuru w'ingabo za Amerika yitwa General Dan Kane yatangaje ko misile Iran iri kurasa mu burasirazuba bwo hagati zimaze kugabanya uko 86% ugereranyije no ku munsi wa mbere. Ibitero bya drone byo bikaba kandi byaragabanutseho 73%. General Kane yasobanuye ko ingabo za Amerika zarashe ibipimo birenga 2000 bya Iran zirasa kandi ubwato bw'intambara 20 mu nyanja y'Ubuhinde, ateguza ko igihugu cyabo kandi gishobora guhindura imiterere y'urugamba zigatangira kurwanira ku butaka aho kwifashisha ikirere gusa. Igisirikare cya Israel cyo cyatangaje ko kuva tariki 28 Gashyantare kugeza ku itariki ya 3 Werurwe cyarashe ibisasu birenga 500 muri Iran binyuze muri operation yiswe Roaring Lion. Minisitiri Peter Gates rero ko yavuze ko nubwo bimeze bityo bisa naho ari bwo intambara yigitangira, kuko ingabo za Amerika zizakomeza kandi kurasa muri Iran kugeza zisenya ibirindiro byose byakwifashishwa mu guhungabanya umutekano w'abanyamerika. Igisirikare cya Israel IDF cyatangaje ko kuri wa kane Werurwe kandi ingabo za Iran n'umutwe witwaje intwaro wa Hezbollah ukorera muri Liban byagabye igitero cya mbere gihuriyeho muri Israel, gisaba kandi abaturage kuguma mu bwihisho. Hezbollah yinjiye kandi muri intambara tariki ya 2 Werurwe, isobanura ko igamije guhorera abayobozi bo muri Iran bishwe na Amerika na Israel, barimo umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei. Guhera umunsi kandi Israel nayo yatangiye kurasa ku birindiro byayo muri Liban. Ibiro n'amakuru yitwa Fars byo muri Iran byatangaje ko mu gitondo cyo kuri wa kane Werurwe ingabo za IRGC zarashe misile 40 mu burasirazuba bwo hagati. Qatar, Kuwait na Leta Zunze z'Abarabu byemeje kandi ko byarashweho uyu munsi. Iyi ntambara rero yagize ingaruka ku bukungu bw'isi kuko kuva tariki 28 Gashyantare umuyoboro wa Hormuz uhuza ibihugu bitandukanye ntukinyuramo ubwato bwinshi cyane bwikorera ibikomoka kuri peteroli, kuko na buke bugerageza kandi kunyuramo buri kuraswa na Iran. Ndetse nanababwira ko no mu Rwanda ibiciro bya peteroli mazutu byatangiye kuzamuka. Ikigo Kipla gikora ubutasi ku ngendo zo mu mazi magari yatangarije BBC ko ingendo z'ubwato bw'ubwikorezi muri Hormuz zagabanutseho ku kigero kiri hagati ya 90%. Ibi rero byatumye ibikomoka kuri peteroli bigenda ku isoko mpuzamahanga kuko akagunguru kari kugurwa amadolari arenga 80.
Duhindure ingingo tubona amakuru atandukanye akomeje kugenda avugwa mu kanya gato nababwiraga ku bijyanye n'ibyemezo by'inama minisitiri ariko babwira ko witwa Uwimana Impaye yagizwe umuhuzabikorwa w'ikigo ngororamuco cya Gitagata. Inama y'abaminisitiri yo ku itariki ya 4/26 yagize Uwimana Impaye Jean d'Arc umuhuzabikorwa w'ikigo ngororamuco cya Gitagata asimbuye Bahame Hassan wari umuyobozi wacyo uri gukurikiranwa mu butabera bw'u Rwanda. Uwimana Impaye rero agiye kuyobora iki kigo mu gihe uwasimbuye akekwaho gukora icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu bwite no gusaba cyangwa se gukoresha imishamubiri rishingiye ku gitsina kuri bamwe mu baba baje kugororerwa muri iki kigo. Uyu mugore yabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuva muri 8 kugeza 2024, muri 2013 yatorewe kandi kuba vice perezida w'umutwe w'abadepite ushinzwe amategeko ndetse no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Yumvikanye cyane muri 2015 ubwo havugurwaga itegeko nshinga by'umwihariko ingingo y'101 yerekeye manda z'umukuru w'igihugu. Muri manda yarangiye mu 2024 Uwimana Impaye yari muri komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'umutungo w'imari by'igihugu PAC. Ikigo ngororamuco cya Gitagata kandi kigorerwamo abakobwa giherereye mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Hanyuma rero nk'uko kandi nari nabivuze mu kanya gatoya, reka tujye no kuri uyu yahoze ari depite Edam Kabagwiza. Akaba rero u Rwanda rwashyizeho abagize inama y'ubujurire ku mpunzi ndetse n'abasaba stati y'ubuhunzi. Inama minisitiri yateranye ku munsi w'ejo. Iyi nama rero y'ubujurire ni urwego rusuzuma ibibazo by'utanyuzwe n'icyemezo cy'urwego rufite abinjira n'abasohoka mu nshingano ku gusaba stati y'ubuhunzi. Iteka rya perezida kandi rishyiraho inama y'ubujurire rivuga ko igizwe n'abantu 6 nibura barimo abagize biro igizwe n'abaperezida 2. Mukabagwiza Eda yagizwe perezida wayo hamwe na Rusanganwa Jean Damascene nawe wagizwe perezida, mu gihe Mukanyundo Patricie Nyirinkwaya Immaculée Rudasingwa Joseph Mukama Auguste Ndabirora Kalinda Jean Damascene wagizwe umwanditsi. Inama y'ubujurire ku mpunzi n'abasaba kandi stati y'ubuhunzi yashyizwe mu mategeko y'u Rwanda ubwo rwiteguraga kwakira abimukira binjiye mu Bwongereza binyuranye n'amategeko bagombaga kandi koherezwa mu Rwanda mu gihe ubusabe bwabo bukigwaho. Biteganyijwe ko abimukira cyangwa se abasaba stati y'ubuhunzi babanza kandi gusuzumwa n'urwego rufite abinjira n'abasohoka mu nshingano, aho rufata ibyemezo ntibanyurwe bakajurira inama rero ubujurire akagaragaza impamvu rero z'ubujurire bwe muri rusange. Iteka rya perezida rivuga ko ubujurire butangwa mu nyandiko werekejwe n'inyandiko y'icyemezo kijuririrwa mu gihe cy'iminsi 30 ibarwa uhereye umunsi ujurira yamenyeshejweho icyemezo ajurira. Inama y'ubujurire kandi ifata icyemezo mu gihe kitarenze amezi 6 abarwa uhereye igihe yagerejweho ubujurire. Icyemezo cy'inama y'ubujurire rero kimenyeshwa uwajuriye mu nyandiko mu minsi igera kuri 7 nyuma y'umunsi cyafatiweho hakoreshejwe uburyo bwose bwemewe bwo gutanga inyandiko. Ingingo ya 15 ivuga ko uwajuriye afite ubwisanzure bwo gutanga ikimenyetso cyose asanga cyatanga umucyo ku bujurire bwe. Mukabagwiza Eda yamaze imyaka irenga 23 ari mu nshingano zitandukanye zirimo kuba minisitiri w'ubutabera no guhagararira u Rwanda mu bihugu bitandukanye. Yabaye kandi vice perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, inshingano yamazemo imyaka igera kuri 6. Yabaye kandi ambasaderi w'u Rwanda muri Canada na Cuba hagati ya 2007 na 2013, nyuma atorerwa kuba umudepite kugera 2013 na 2018, nyuma kandi atorerwa kuba umwe mu bayobora umutwe w'abadepite. Ni umuhanga mu bijyanye n'amategeko kuko yagiye yize muri kaminuza y'u Rwanda nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye muri Collège Saint-André. Mukabagwiza Eda afite impamyabumenyi kandi icyiciro cya 3 cya kaminuza Masters mu bijyanye na diplomasi yakuye muri kaminuza Washington International University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'izindi mu bijyanye n'amategeko. Yakoze imirimo itandukanye muri za minisiteri n'imiryango itari ya leta. Mu gushyingo 2025 yarahiriye kandi kuba umwavoka nyuma yo gushinga kabine yise EMP cyangwa se EM Pathways Legal and Advisory Limited. Reka rero mbashimire mbifuze kugira igitondo cyiza ndetse n'umusubizo muri rusange. Turasubira mu makuru masari.